Kasang hinyo trap youth council Shillong City mentak sengi ka khatwe tarik jong unai tong arjar ar kelap pelong ye kejing khanra trading license hagi thain dem senyong. Hande ke balungo kalong bah karya ka tukan di dukan adon ke ban khangno yaki bakita ke bakhangru ke de trai muluk kamjur kelawan ti kulit bagi bo jong ka Every year, yeah, apply in but now look, it's been almost for 1 year. Apply it the new one. Other shop, yeah, shut it down. Okay. This is the same condition. If I have not given How can you do that? Yeah. हाँ ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का वार्ड नंबर जो तो वो जो नॉट ट्रेडिंग रिन्यूअल कर दिए Kino ilam de kasang kila pun pau gajing sokhya baki board panja jakan district council kim shim khia satya ban check la de ban talasi yaki board gu dukan ke bakham don satya ke license bakil ongru bakim de shong tang ki sakon ro jakan district council de ban pha ki bre wan pe ban jurep yaki ki dukan ki bakhai ai khlam ko ne gajing sei lo ni khlam ka license ka babyang ya kini ka sengi ke pemerintahan kini ka SYC Shillong City lawan ban pelong ya jurep ini ya kajing cek ya ki tradition akan ya kedong dem senjong daftar sipok puluh di hamar bang idang ya sedang nang tina nama sedang na don kajing wan ban ya dano jong ki katu kan ni ki beri produk senam ke jongi dari kabalingo kolong mar sedang tang nang ti hang ni ilayo adu hinyo pat kapok spotli bukan ki bom dengan tradition di tingkat kejingwan kelar no jongki bor jongkaan kalian kejongi kum kaseng burom ya kibor jongkaan bat endai bang yang mengisenge endai nak kalian jongi kum kaseng kai ka ba kamjur la ne kai ka ba kam tinge ka bangin incim nang isikmat ikeren tak kabasai dada kibasyong ha kesyuki kibadon ya kata responsibility kisyong klikti mengi kum kaseng kum ka SYC gincim ya ka responsibility dada kita ki basyong ko sti kisong klikti kimdan ya kata kejing klik na kabenta banpet ya ka ba kamiat banpet ya bante la kam ya kejing khai ani kejing trail la duit jong ki mender ki basyuan nang yang nang Ni bang ni dukan sila yo. Kembali dukan. nak liang jungi ge kejingwan jungi kamdi bangin khang katangi kerja rina yang kejungi tuan mengincek pengin supet ikat kislah ba kejumut kejongi ba dadang ilam dadang iyo itu ki dukan ki bomdan ya keterdesan nak liang jungi in complain be direct support ka district council bahkan dia ya kemudian kami Kapag bagi kot ni fiong sek ni filap bakno. kidon ki dukan ki bomdan wa ya ka terdesan ki yang layo kata ka permission nak kasnong ka itu nak kasnong ndri ki klemio ya keterdesan menurut nak liang kita ki bor sinong ki ailat berpil ada kimpat yo ya ka jingbet ka pura Nak kalian sek ni, nak filap ini yang kot sebagai ni menurut. nak liang jung ingin komplain sa po district council bahkan dia kemudian kam bat hindi ta mangin komplain dengan pressure ingin penbuat bahkan dia ye kakam hindi booking situation kiti la ni booking situation type district council bana ya kai ka ba kabadon sabar ni kai ka baca sista sabar ka saukro jong ka district council Ni bah pedang kajing rajong fi trading nation. Ni bigi lawan boy ki kulit do nak kalian fi kajing akram ki kulit kai kepala mi. nak liang jung ingin burom ya ki bor jong kan namar ba ngiru ki parado persnam jung sudah di makiru ki wan nak nak ba tak bos tu ngiru ngiwan nak bos tu nak ta kata ngong ipi undi bangi senge ndrei kai ka bakam ti ke bangin